رسالة الأنبياء يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدرب واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Şirkni yayılmaklığının sebeplerini biri avliyalarını, şeyhlarını, ustazlarını dazısız aburlamak ve hürmetlemek. Tenge-teng Nuh'nu kavmusuna bolğanna emik. Şolay şirk ullu tamazalarını aburlamak da Faraonnu, Namrutnu ve başka zulmuçularını kavumlarına bolğanna emik tarihini tüzüne. Kur'an'na olanı haberleri var. Allahu Teala aytgan: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. O adamlar ibadat etedi olağa. Ya da şu tağut zulmuçunu baylığından bir payın suyup, ya da şolarını güçünden korkup. Olağa çık olaydı, Allah dağı baylıqını suyup tilegemse ondan. Korkmay Allah'tan gayrı birevden ne? Allahu Teala görsetti Faraon'nu kavmusuna onu yalganın. O men Allah'man dep aytgan sözlerini boşluğun yiberip olağa nece türlü azap. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كأنك لم تسمع بأخبر من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر كأنك لم تسمع بأخبر من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقطر على ذاك مروا أجمعون وهكذا يمرون حتى يستردهم الحشر فحتم لا تصحو وقد قرب المدى وحتم لا ينجاب عن قلبك السكر فحتم لا تصحو وقد قرب المدى وحتم لا ينجاب عن قلبك السكر بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر Faraon o azaptan başkanı tugul özüne kutkarıp bolmadı.
özünü halkın içine çıktı. Olanı halı bek buzula turup, olar gelip Musaga tileygen halga düştü. Allah daydırsın dep şolaga düşken azapны. Şolaga düşken azapka biz qarasak, şo balahны aslısına görecekmiz. Şo azap Allah'ны iňne osal canlarından bolganny olaga. Busa da olar belgi boldu Allah'tan. Allah hak gerti Allah'tır. Ondan gayrı ibadat etilegenler busa yalgan, batil. Allahu Teala aytdı. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Şirk yayılmakны sebeplerini biri sihru. Sihru bir türlü tamaşa bilim. Gertisi yalgan bilan bulgangan. İlmusu hilla bilan we allatu bilan. Yağadan qaraganna sihru neçide ajaip äru görüne. Şo sayala adaştıra haqılı osal insanlarını, adamlarını başına anlaşılmaslık ve talçıklık sala. O sihrunu tarihi uzak, onu boyuna adamlarını da cilleni de arasındağı şeytanlar adaştıra da Allah'ını kulların. Yamanlıklar ettirip olaga. Şirkni de gavurlukni da iňne oňsuz taypaların ettirip. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Faraon sihru bilan adaştırdı özünü halkın. Şo sihrudan tabak halkın boysundurууга giydirme yol taptı özüne. Sihruçular sihru bilan allatıp dünyanın işlerine yes bolup yürütme yol taptılar özlegi. Onu üçün Allah Musa peygamberini ajayibin oşattı olar adamlarını adaştıragan ajayipki. Oşattı sihruga. Allahu Teala iş etip Musa peygamberini sihruçular bilan yolukmaklığın adamlarını göz aldına etti. Adamlar anlasın dep olanı sihrusunu boşluğun, olanı hillasın ve yalganın. Allahu Teala aytdı. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Sihrunu ve sihruçularını aslusu. Belakang kamu untuk petunjuk. Aziz qarawçular, geliyiz birçe qarayak şu suratlaga. Bu Arabistanna Arab işke buyruk yamanga toxtatuv degen organizatsiyada işlegen birov, qarşılığın görsetken bir tabun sihruçulaga Indoneziyada. Olar qorqutaydı halkını, özlerini sayki artık ajayip pahmusu bulan. Şeyh şu duanı okuganna, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Şeyh tükürgenne olaga, olar birerden yığıldı şu bereketli duanı sebebi bulan. Şu duanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erten akşam okuydu. Saklanmak üçün müşrik sihruçularını hillasından. Hiç bir işe belge bulsa da şu iş, Allah'a yaxşı güçlü tavakkülge belge ve Allah'ın kudratı ör her bir zattan dep inanmılıkka, bir Allah dep payda ve zaral keltiregen. Sihruçularını yaman işleri. Sihruçunun suratı köp adamны oyuna hattan ozgan boş xiyal bulan baylangan.
uydurma xabarlarının sebepleri bulan ya da kinolarını. Tek erik bolsak şu işlerden biz görecekmiz. Şeytan ya tınlamayğanını ya kömek etmeyeni sihruçuğa o Allah'a gavurluk etmey turup. Misal üçün, salıp Kur'an'ı nas nacas yerliyi, Kur'an'na hayız gamlan yazıp, şolay oňsuz işler etip. Allahu Teala aytdı. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Allah süydü. Şu əruf işe buyruk yamandan toxtatuv degen organizasiyadağı adamlar sihrunu birgeseyin tapqanını. Üstünde yazılgan, seni yessin süymegen busa, şolar etmece gedi şolaydı. Dür, bizin yessiviz süygen busa, olanı kolların kurutup koyarıdı. Canları busa çıkarıdı, şu hürmetli kitapka yetişkence aldı. O Allah'ını bu dünyadağı sınavı. Tek bununla bir sual qala. Şondan son, baracak mısın sen? Allah'a inanmaygan, şeytana ibadet etegen sihruçuğa, şolay oňsuz işler eteşo. Şeytandan birgesek dünyanı baylığını almak üçün. Abu Hureyre diyen ashabtan habar gelgen. Paygambar aytgan dep, qaysı insan gelip aldanlık habar bildiruvçunun sözüne inansa, Muhammad paygambarga düşken habarga gavurluk etken boladı. Abu Davud keltirgen şu hadisini. Olan adaşığı da, adamlağa karşı turgan hillası da açılgan soň bizge, biz aytarbız. Bäri de maqtaw, rahmuda Allah'niki gertidenne, olanı işi mıyamanı avundan ne osal. Dağı ne çık bolsun. Olar hatardan özlerini de bolmayımsa saklap. Allahu Teala aytkan. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Bugünler biz görebiz. Necik talap var sihruğa da ve sihruçulağa da. İnsana bir balah gelip de bitkençe, qarqarasına bolsun ya da nafsına, o özünü ihtiyarı bulan, özünü ayakların basıp baraş o sihruçulağa ve şarlatanlağa, tilep olardan kolay etsin dep avrudan. Umutup ya da umutkanna yemik adamlarını yessin. Allahu Teala aytdı. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه البخاري ومسلم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Nege bir adamlar ziyaretlağa gele?
O sualın cevabı tınç, nitçağı da tınlayan insana. Şeksiz, şonu sebeplerini biri osal tavakkülü Allah'a. Belgiliçi, tavakkül ibadat ikenini. Olanı imanını osalı ve Allah'a inanmaklığını kemligi olanı şirkke ve adaşmaklıkka geltirdi. Allahu Teala tavakkül etip oğar inanma, paygamarlar bizge onlargan kutuluğunu yolu. Olar bizge tizu misallar idi. Allahu Teala aytgan: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Yalnız Allah'a tavakkal bilan utadı paygamarlar özlerinin tergevlerin ve balahların. Aziz qaravçu, gelgiz qarayıq İbrahim paygamarının halına, onu otqa taşlağanına. Cebrail malayı gelip soradı oğan: "Hey İbrahim, hiç tarık zat var mıdır?" Soň İbrahim aleyhisselam cevap bergen oğan: "Senden hiç tarık dul bir zatda. Allah'tan musa tarıktır." Soň şolay aytıp durdu: "Allahu Teala mağa tamamlyk etdi. Neçede tüzü o men tayangan vakilim." Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Şonu aytıp durdu. Allah buyruk bermey turup otqa İbrahim'e salqın bolup najat bolsun. Ne boldu Musa paygamarga aleyhisselam? Faraon özünü askeri bilan artına düşkende. Olanı aldına dengiz idi. Artında Musa Faraon askeri bilan. Musa paygamar bulanı halk aytdı soň. Artыбызны tutup bitti olar. Musa aleyhisselam parahat imanı bilan aytdı. Yok, tugul. Meni bilan meni yessim. O görsetir maga tüz yolunu. Şo zamanna onu yessi buyruk berdi oğan. Dengizge özünü hasat ayağı bilan ursun dedi. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Allah yardı oğar dengizde yol. Ve kutkardı onu da, onu bulanğılanı da. Ve öldürdü faraonunu. Askeri bulan suğa battırıp. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
Şoğar oşaygan iş Yunus peygamarga da bolgan idi aleyhisselam. Çabakны içine zamanla, qarаңgılıkta, dengizini tolqunlarını arasına yüzegen çabakны içinde. O çakırdı özünü yessin qarаңgılıktan. Yok senden bek tıyışlı insan ibadat etme. Sen örsen her bir kemlikten. Gerti denne, men zulmü etegenlerini birlerinden bolgan. Allah ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Çakırıp da bitkençe özünü yessin, taza yürekten inanıp, yessi cevap berdi oğar. Kutkardı paşmanlıktan. Allah'a tavakkal etmekni iňne açık misallarını biri, bizim peygamarga sallallahu aleyhi ve sellem'e bolgan iş. O Abu Bakr ashab bilan anakta bir çağ algan gezik. Olar göçüp Madinaga geteyinni. Olar anakka girip, müşriklerden yaşkıngan idi. Soň Abu Bakr korkkan idi. Olar görüp tutacak olan idi. Oğar peygamber katı imanı bilan aytdı. Seni ne esingen gele? Ne bolur üçöwge? Olanı üçüncüsü Allah busa? إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah müşriklerini gözlerin sokur etip kutkardı özünü peygamarınla, onu yoldaşınla. O peygamarını da onu ashablarını da hakkında Allahu Teala aytkan. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Şolay Allah'ın elçileri ve peygamarları bizge eru misallar görsetdi. Allah'a neçik tavakkal etme gerekli. Onu kudratın ve gücün gerte etip, neçik yürek toktaşma gerek. İnsan tavakkal etip, özünü ibadatın her bir ortakçıdan tazalap, tazda yürekte inanganına Allah'ın kömeği geleyin. Allahu Teala aytkan. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Şirk yayılmakla sebeplerini biri, rızk yetişmeye kalacak deyip korkmak ve içi buşmak. Yarlıktan korkmak, varasını kaygısı adamını hakkılığından tayıştırma oşamay. Nege tügülüse, o bek hatar işe geltirip bola onu. Şolay tayışmakla misalı, cahiliye zamanına, peygamber gelgence biraz alda, adamlar özlerini yaşlarını öldüredi, yarlıktan korkup. Allah inkar etedi olağa. Nege tügülüse, o Allah özü bere olağa rızk. Allahu Teala aytkan özünü kitabında. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Esingde mi seni? Hey insan, sen alda yaşaganın ananın kursağına, 9 ayını uzağına, qarаңgılıkka oşaygan suda yüzüp, kim midi seni o vaktide açtan toydurgan? Allah tuğul müdü? Rızk beregen? Oç acayip güçlü yessi. Nete, sen tuğanna bu dünyaga sağa rızk berip olmay mı o? Seni toydurgan güçün yok zamanla. Sağa güç gelgenine kalgan yaşağına bolmay mı toydurup?
Tuman ashabdan gelgen Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aytgandır. Siz gertik uyda Allah'a tavakkal etsegiz, o sizin toyduracak cımçıklarını toydurağına emi. Neçik olar erteleri boş aşkazamlan çıkıp akşam tolup kayta. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Şirk yayılmakның sebeplerini biri avrulardan korkmak. Adam avruy. Şeksiz avrularda Allah'ın hikmeti bar ekenini. Avrular tergev adamga. Allah tergey onu. O sabır etip şükürlük verecek mi Allah'a ya da umutun üzecek mi? Allah'ın rahmetinden umut üzecek mi? ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Siz esetip olasız. Neçik bir adamlar bek avruğanna tez kolay bolma suyup kıyamet gün çağı darman içip başlay. Bari yollarını kullay, kolay bolmak üçün. Yüreğin şu darmanlar bilan baylap. Özünü duasın Allah'a bağışlama umutup, bari da avruğunu kolay eteyin. Allah aytgan: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Şirk yayılmakның sebeplerini biri avletsizlikке kaygırmak. Ulallar ve kızlar Allah'ın rahmusu. Olar bu dünyanı bezendiruğu, özlerini ata-anasına suyunç ve nasip bulakları. Tek daim olay tuğul. Neçe ata-ananı kıynagan tınavsuz yürüyen avletleri. Sen dom pristareliklarını üllerin aylanıp kara, ata-anadan tolgan olar. Avletlerini iliyaksızlığı, rahmusuzluğu sayalı. Ata-anası ullu bolganna taşlap koygan sayalı. Üstövüne bir avletler ata-anası ölgenini suye. Olağını varislikке kalgan mal matahını almak üçün. Bizde bir paydalı haber var. Neçik Musa Peygamber Al-Hidir'a inkar etkeni hakkında. O Al-Hidir öldürgene bir gitçi yaşını. Son şu işini bayanı Kur'an'na gele. Kaf deyin surada Al-Hidir ayta. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Hiçbir insanın avletleri yoksa Allah'a şükürlük verme gerek. Belki Allah oğar yaxşılık yorap öçünü eri gitkendir ondan. Balahını artına yaxşılık durup bola. Adam Allah özüne yazan kadarga razı bolma gerek. İğne nasiplilerden bulmak için. O Allah öz süyelleye ulalları beri. Süyelleye kızlar. Allah aytgan:
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Busa da biz göremiz. Neçik bir cahil buğungu müşrikler özlerini adaşığından çıkma süymeyyenini. Olanı esine gele, olağa kömek bulacak sağ ya da ölgen ustazlardanım. Olarçı bir payda da geltirip olma ya özüne ya başkağa. Biz göremiz. Neçik bu bilimsiz cahiller özlerini avletsizlikten kolay etsinlep bir avliya dip at takkanlardan tiley. Neçik adamını esine gele. Allah'tan gayrı insan Allah'ın işlerini yürütüp oladı. Zaraldan saklap, yalnız Allah geltirip olağan yaxşılıkını geltirip oladı. Şu işke ayta Allah'a gayrıga tabakkal etmektir. Şolay etegen insan şu şirk degen cehennemni yarına tebereyen günah nete. Nege tugulursa şirk şu dünyada adam etip bolağan iğne ullu günah. Şu günahını daim etegen insan koyma süymey ölse şu işte. Yalnız şu şirki, ortakçılığı, onu daim cehennemge koyma tamallık ete. Allah saklasın bizim şu günahtan. Allahu Teala aytkan. İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenneh ve me'vahun nar ve ma lizzalimine min ensar. Ahırıncı çakırı. Dünya kayda bara. Bizim dünyamız bugün davlanı ve krizislerin arasına yürüyor. Yer terbenu ve sualu, balaklar ve yarlık, açlık ve zulmü, halden alda adam tarihte bulayzat bulmagan. Onu barının da sebebi adamlar özlerini kolları bilen etken iş sayalı. Haysızlık, hepsiz köp günahlar etmek. Yarışça bu pana dünyanın şahvatını artından. Allah'tan erek bulmak, düz dinlen, daim nasipli, gelecek ahiret yaşamını boş görmek. Yok, tugul. Adamlar özlerini şahvatlarını artına tabi bolup adaşıv yollarını sayladı. Tavhidden, tazza dinlen, İslam'dan erek bol, tazalamay özünü ibadatın yalnız bir Allah'a. Allahu Teala aytkan. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas liyuziqahum ba'dallezî amilû leallehum yerci'ûn. Yaşlarını başına ak girdi balaklarını köpünden. Yer terbenunu. Bir az zamanın içinde 200 binlerle artık adam ölgenler. Neçe milyon üysüz eşiksiz kalır. Hukumatlarda akçanı güçü bargan sayın osal bola. Türlü avru yayılgan. O bolgan tsunami'den ne artık bala, onu ardından gelgen yarlılık ve açlık, kırılı ve ölüm. Ondan saklanmayacak. Allah özü saklagan insan tügülüsü. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Gertaytagan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi bizge kıyamet günü yoğuk gelegenini alamatların çeçegen hadislerde. O aldanlık bildirgen kıyamet günü yoğuk dep. Allah bergen sözün zamanı yoğuk bolgan.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Sen din kardeş, oylaşıp kara. Neçik balaklar bolacak müyüzge üfürgenne. Allah şu zamanla tavlanı çağına yetir. Denizler bulganıp, yürekler bek yaman korkunganna. إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها. Olay bolmayım dağı. Oç kıyamet günü başı. O gün yaşlarını başına ak girecek. Kökte yerde yerlerini alıştırar. Mulk kimdiki olacak o gün? Allah'niki. Seni halın neçik olacak o gün? Bir insan, vali, kardeş, avlet, mal, biri de bolmayacak sağa kömek etip. Yalnız seni yaxşı amallarından kömek bolacak. Allah'ın rahmusuna etilgen. Ne onlargamız biz o Allah bilen yolugacak günge? Şu şirk eteğini halda busak ve başka günahlarda. Tavba etigiz siz. Geç bolgança tavba etigiz. Qalam göterilip kağızdağı şakı kurugança. O gün hey insan, ölgen ne? Sen nitça hokun seyne sağa kömek bolmayacak. Sen algasa tavba etme bu saat. Ölümçü seni esine geleyen yemek erik tugul senden. About another $123 million. تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يوم تجث كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم تجث كل أمة في دياجير الملمة
للسؤال عن المهم هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول يوم ماذا نقول يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال كلهم شر وبال إلا من نال القبول يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها ماذا يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها ماذا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون